attention TV so ye do board ya say odi ene achemi na mo somfo na natili beti medwam benya me papa kese bi o fi he ne me ne no eba betwetwe nkomo se bibi eni ewiase anka ye da ye pro no anka ye ntum ke beja pro ano ada ho ne ye de be yada bibi ewo ewiase de bi amasema meka ne se wotena ho ema obaifuo eku obesachura na wakọ heaven na wo de why de be waka assassin ten tena ho ema baifuo anase obi enku na onfa ne hu eni menya me ya mhwehwe mu nturo me papa prophet 99 ewo fi ha ne odi ebewura sunsun awa dream edi ye ho enkomo niema ekoso ewo ewiase daddy pasho me makwa ba ediba attention TV so ayo so say nyame adum daddy de ohwafo that's na person man dress say na why simple bisa na man dress mi sa na meti and I say wa fa ho sika mpedede my man dress simple ahun fama na ne daddy bisa camera man na man dress and one dress wo da me dress aba wa be mo man dress daddy me fe de say sa yana ya mishra amen daddy na asema edapo so wo enye mi wo pe e na oba be wo no entwetwe de ama ya me ate ase ami hu de ekoso wo sunsun wiase ene no wona oba be ka train sofo amwakon ata e de asembia betudwa say yawo akwala bi e wo asante memu a all my lotto numbers it is sofo amwakon asem na oba be ka no eye ne konfo anotwe e be ye ne tisa akwala ne be di sunkuna na so be ye ne mabro ne konfo anotwe e be ye na na ase obebro ne konfo anotwe ababeye amaye ne so my friend chia dikai chia kese koma asati maira na asante hene na me fa ne tosu miene so koma police panyi Kofi Boache na me chia ahwefo a munya adaje a o share program we me say mate story no my year program but sofu amakwata de bia me kama asem se asofofo na mo system no mo no se mugya eduma mo kama no tum se adomo no eni hobi ma o mo kama no tum o ye sofo no akogye aduro na office aduro no board down ba na say hantiwa pe baabi fa na ko bo ho paye na nyame hu mobo because amakwata be kan sa asa we da to ho tra sa dia na aka ne kakra oba anya madwuma mu ache enye ne mi hu asam na oka mi hu emu aba metimeka se me gina so se asam a ono sofo odifo amakwata be kan no eche se nyame na asoma no we ono ani timpo eno boy eno kan because when you the first time oba bontin e be kan sembi ono this year this year oba kan se bi se agrada akom nyina ono na nyame yi kire ne se agrada onkokom ena agrada akokoma say ade awie no no nyakopa say yi acho no amakwata se emre so say agrada oja ekom etina me bisa se nyakopon na kasa no ofwa obonsam adwuma so ana so obi oso mbosom o si nyakopon se onkoso mbosom no akoso mbosom nyame ado wenwu o si se ka agrada wi ya ke fonso ba wan so tam na ohun se agrada nyakopon yi kire se okokom na se obonsam se ekom no ewo no so no na se ka wu asa odi fo se go break man no eti asema obekan no nukura bi enim obone timpo na beka sa asem no so omo nuro mo kwagigigi na hanti wo mo a omo gya nya madwuma no to na omo kan asem a nyankopon na kan se omo kan what I say because ultima bontin be ka se ya be wo akwale bi a oba na akwala na ye pie a Christopher nyina bakodi na chi because of say ebema Christopher omo somo no ebe kofom e na akwala na ohia okra na omo loto number wakotwa na wedi nyansa bi anim we nye komhye wo ye sa na dams nyame asoma wo okay wodu yefu na enam what I say because ye hwe so omo nya sika ni wia na eto omo se jimi o se dambo because ebisi ye obi nim onye sika wie no oso de akwala keto ya ni odi akwala ye foforo ni sa se bra o de be ye direction usika otimi di Zoroshi power ono so say Boache kojo Boache o si se ma boa e ma wo pe bana ne wanya bana wa ja ministry na asole na ma ba ji akwa be bi ofi ba akwa no kwaje fifa ne bai
sa second chance ono so say ono so ne dia odi ba ono so bibia wo ne mre amafo etugu na chi ho ye ho bia abre ya bre ono so say beye ni ho hu bia ni ho edi sa so fo we ni mamudi do machi na echire no mo amasa babote say na enim so fofu nyame no da bi ka de maji say papa na wo mu no mu hu ana papa na wo mu no mu hu ana o TV ase ne ka say beye ni ho a na wo sa ne pa na wo so obeje say beye ni ho na say wadwumo omre wo didi a wo no mu nkwan ka nipa bi o didi no mu kwan o da wo so daipa o dwen ba so o didi na so wa no mu kwan dia o da wo ndwen o ya obi kwa na wo so kobi o hwe obi asa na wo so odusua wasa there be it is papa na sema obekan no me nanti na me ma se me bo na me se enya me na asoma no okay so person ni din empagya nyame na madin enye nipa na madin eti yo mu gya sa inkrase niam no ne se hu mu gyai na enfata Kristo din eja yedase eye prophet 99 o say mamu da na mo sosom da na se mu didi aduane na se sosom da ya na bensem bia na mo ye de be na mo ka ana fem na mo pese yete mo wado ma chede no atiko enti na wa sori abeka se o eni akwala bi ba be ye se he eye kwa ebi aba ebi susu asanso e de be twem we be kan se mo twem se obi susu ye de be eji ni sofo amoakon ata se ma obeka yen ko na sanso ebrebe na mi bisa sofo e wa ha mi bisa ne se eja me pache wo eni diem na bibia ewo ewiase ni akwala na omo ka se waba no eye tumi bi na ama akwala na be pie mu ewo asantememu anase eye die nteja ebikoso akyerehwem ama yehu niema sunsumu niema a ewo wiase bia wo hweme na wonim se sunsum bibi ewo wiase de ewiase no afa ne trakeke e na wonam na sebi wudi nkwasiade ewo mangana na wanya binim ye de be so so na jabe me yehu se bibi ewo wiase prophet 99 papa sir nyankopon besra asatiman ba asatiman hu ne tem omo ka akire because ye nipa na ye wo man no Bible kro bia nyankopon hira sa kro ni bia no nyame ye odifo di ko nani mu ka ono ko chichiri ko no tu ho ogwe Israel abakosem a nyame di Moses be pie ho na Israel fo na kasa kwapo na mo museum kwapo no mo nji Moses krendi what you see because ni bia Moses be ye no Moses no wekum nipa we hwe muja eti no mo ni se Moses so ba yi efi kwa so mu dia Moses ye ngini di se obetini di yakọ bọhye asase no so right eti se wo hwe Ghana abakosem a sakane ye chro Ghana fofora ka se ka edi gokos ana Ghana na se ka eko Bible mu okay se ka chro Bible fofora edi Ghana ana gokos no se ka eko Bible mu wow edi anochi okay onye konfo edi anochi se ka ne din eko Bible mu asante hi ne konya din se ka eko Bible mu na ba bia akofa nochi apie ya ukugwa no se ka hoso din se ka eko Bible mu because uhwe niema anochi ba ye ni nyina no anochi ba as a prophet wa ma as a konfo anochi oba as odifo what I say anochi ba oba as odifo wa ma as a konfo ko ba as a konfo a na dem so oba ti se obonsam adwumati no bai ka oba na as obonsam ne suma no so a ka niema oba ye nyina no ka anya adwuma ka ba this time nya mesuma back ni nyina sei eti bisa se Bible say odifo bia ne enunyam ye den e woni krum Bible na ka say ni fani timi chiri nuya ni fani kwa na nya samunya wa kwa den wagogo amremu ena Bible na so na ka say memu aten ye yi aten so but me pese me bia ni pa na adwen ba bebi so say anochi ba oba asate memu no ewiase nyina ohini ben na ne konwa afiwiem e ba a ye good ye hu bi da ye Ghana pe e otuofo konwa iti ka abrofo na nya se konwa we a ka won be suma konwa no batima se eti anochi nyema ba yi o asate memu nyina no asaya na second share from yetu yetimi tu abrofo no di machine betu ga nya yi amatimi tu eti nyema ba yeri nyina na e wo ho but that na anochi ba no nyakopon esi ni pa a wo wiase o se yaso e from ani wo sunsumu sana be ya wani ko di anochi ti say onani Kristo no because Bible said Kristo say meko na me babio mu no me di atemu na eden e na eba eti Bible saka be so say kwa meko no machi odifo bi ene ho ba eden obeba eno mu na Muhammad bai eti Muhammad ba obai no na the between Muslim and Christian no
between Jesus and Muhammad nya Yesu be ye kwan no Muhammad so bo be ye senchene sa ete mamos na fo say na say momo say mo last prophet ni Yesu Kristo ene Yesu ye last prophet ni Muhammad ene ma Kristofo ne Muslimfo ye nti ye ho ase enya bibia ete say anochi ba oba no se na anochi ba shira Ghana man asati man anochi koi wa ma biom no yen hwe Ghana abakosem na yen hwe kro atwe ye ho nya hye abakosem se kro ben ene Yakobon eche na wiase japade nyina bi kise Ghana pe Israel kwapo mo ba wiase jaye kwa ya secret Israel kwapo no Ghana ye property more che Israel what must here eti no akwara we oba ya se nyame difo wo se o motia ena de neba motia so onfi nyame motia so nyame na bo motia ye soro abofo na Yakobon pamo mba asase so no ebi ni motia wow eti motia kodi obunsamachi na motia adwuma so motia ye wona chiwade wo ho eti ada eti na motia do bi ba ye adwuma aba na chiwade wo ho eti na motia ba oba na oba no sen minate na motia na chiwade wo ho metima motia chiwade what you say metima why not metima chiro edro kesi ewo emma mo ho edro bia no ho so what been said there kwa na said don't o try when we go as na edro wakodi hu wow what you say to yes eti no me hu abakwasema sofo hu say akwala bi ba bra debi ewiase no senyame sumao na nyame frost be kana sempa on nyame kopo o de safo na hye wonsa obekire okasa be fi wonu ba bontin obechi baby obegina obetimi aka sempa no ekwa bontin ebe toni paso wo eti akwala no wa bian na say prophet this one na be kan say me say nya no krema me enti no wa bian na me de ndie meet me ni ya no this one na obe yi na oh say do de titini krapo na wo ho titini krapo na mafotimi di aduro ai ka say we de wa bin pa yesi we enom say we di aduro wa bin ti no watimi wale ma be 10 4 e wona chiwade okay what you say because emma mu messes okay me say mu den your menses e ye duro kese ye bride yes e ye duro kese pa so bi say we bin pa we di aduro say den kwa na so ba kwa fichire we de forsa so pad no kwa say na fa so na ade bi mu na say ni bi kwa po na ba bia office o so a o say o mo bia nko ho fa o messes e wura ho na hwe ade what say na bibia wow oh yeah etiti no isuo kwa enye isuo nyina na onyo o mesisa o kwa no se o kwa san isuo okay ana se obi a wa bin so no odrowra bia no because so we yire mienu miesa because onya mesisa o ntimi nnu aduane ema no ema ni because onya obra what is oh mo so na meka no onya bra what is say onya bra o ntimi nya aduane ema obi a wadi aduru okay kisa woni ukru wono pendo sema eya hye no so oba say the time we wanya o message pe oba wona ka so onya message pe o ma na mi na de na se me ba wona so onya message kwa medi oh why not say mi ni chiwade e eti ubedi na dey say sabi ubedi wallahi ade prophet 19 na o se dey mama maka wo ubedi na ka mi di say ubedi edini ye aduane no ubedi aduane no prophet 99 say ono no ne wife say wabu nsa anasa wa your menses kura obey de be obey de obezi ni mu oni eden enti he abrant enti wa hwe anasa wo boy ono no hukunu ono de mpacho ono de ontwempuna enti wo se ne yire enti wa hwe wo yire no ti wanya ne menses say o se ye de be na se onyisu aduro bi adi no sabi ne mu odzen me ko prophet 99 na makoko bisa ne say lotto number anye bia akoledi chi ewo asantememu no so ukoji na wutwe bi na wudzi na emu odin a eye bone anase enye bone no so spiritual aspect bay and eteche because prophet 99 today onu de wa wadre ewo spiritual aspect mu obekire oni obeya wabrabo betimi akọ ni wabrabo ya wabrabo ebe sign nachi enti yensan ko prophet 99 oni eni nkuzi we de eni na emu odin because on de na emu odin and we de be prophet PSC masamba ohomiem I want say the word lotto spelling any Bible mo. Okay. Yeah, the word lotto spell of lotto any Bible mo.
ana loto adwuma no so adwuma obi yes adwuma na de hwe ne yiri ne ma wo fie adwuma bi a wo wiase bia anya se wakum nipa anya se wahwie mugya na se wa na wote wani mfifire di ya bia sa ansa wo ya asa na wo sa no ekowa no asa na ebi so yire no maso a adwuma eno ye nka nhye loto adwuma no on say ye na mreso na papa mreso ma kan to e ma ye kwa so le a mo se loto ye gamble loto nye na sefuo ba on say ye yakoye asofo no ye timi ma bontin ye be kan loto asem saa but me loto de me hu boni bi ewo loto hu me hu boni bi ewo loto hu o say fa 50 pesos be ji 100 Ghana o di 50 pesos akwaji paper amo unko jiska wa hwan o chacha o am say chacha chacha ne ne we chacha se wo de ade to ade so na waje chacha na obi di sika jira obi ko se fe ne chacha na kronfo be wia we je no so ye anything chacha ne ne spa de na ye bo no okay loto no enu ye spa okay wo spa ni wo loto yes okay so there's different loto ba o say okay masa me wo maba twema me ana masa masondai twema me ana na kise nipa o da say utimi sondai na asofo bi nim ekasa etia no tie ni oni nyame afa ne genu na oni bible mu no on kasa bat loto on kasa tia loto on kasa tia adwamabo street nipa bia bo adwaman tie ni ye na me say nipa bia bo adwaman ye wo on say ye wo instead be one man o ba na so start say o preach fa on pe o putu nipa off wow eti no so be ka adwamasem a yo baby a wa kokotu efi aba baby be kokotu efi kire ni ba wa say nipa no to na adwuma ebu ni fo ba yen ko straight say adwamasem ja loto twa men say trouser there be yen ko nsa the teacher in gospel like somebody like your papa Mesa Otabe say Mesa Otabe kire kwan a ahwade or kire wa on tackle straight o but quotation of Fafi Genesis no about Mike no call Luke no call John obawie no wo a wote okwa na otime bufo okofi say ni okoye enu ha na we hu no waka but na eye hu kokko na edem edalete no eti loto na mo ka ho asem no obi sole koka che ni wo fa bi anase na busu ni bi anase na dafo bi say oh masa ye tumi mi tama mi dan tama so ye tumi de den mi pa chow bua me ana ma me bombosia fa kwa tua me rent anase me pesika koton ade anase manya asem bi wo police station na court eti say wa moa me a ene edimi ekọ ha ni uwo bi o usi mini bi asole okọ no akache na asole panyi ni elder ni pastor say sofo say na to meeting sofo me hia mo a asole mo a na yesi cobra 3 weeks na yesi yenye bi ma wo they say hwan ho na okọ so when you obi a eti so tie ye na se nyame ye wadom na wona na bia wewu kwa besun dialoto no ma say mi na ne ma say obre wa wiase tije skawe fakotwa ba we na ba mi na tena ho ameka say men twa na me amesa muska se kona kotwa because udi a eno ne beti ma giwe fisa o hawo no mu because ebia na metu boto na bi de ma wa enso ya ope eti loto asema ye ka ne de me da oto se loto nye me de me ka se loto nye ende ye adwuma obi na ye obi so ye de hwe na ye ne ma ofie eti ene de ye ene se ka America loto rafu na mo hwa se ka mo jai America loto rafu na asofo sole a ene ye kwa America ene me koye America loto rafu wajimi ene de there be eche so mo ajimi asofo no sabi there be o na o paso kwa America you say me koye America loto rafu na so obi so no say obi ama no tu shu o se won kwotwa won se ne de enye bone ne wen ade no wan di a o ku jiska wo ha o ti ku jiska obi enchen but spa de na mo bo no ene de ene briba ene ska ni nie okay we di ana we sa we nya na we sa ene de ene briba oh okay tenu na enye baloto de ye masa me want to show twama me twama me na tradition ma me na epia maba loto question na me show masa twa 70 75 60 direct but the men pem yen direct 50 Ghana na ma 50 Ghana me dia no ska makoji 800 million
na sa 800 million adwuma ben na menya sa scan item dabi etimi de loto de so because enya me de me hunu say ebone ma me de enye bone ma me ene e national lotto raffle say ka mugu no ba sa na sofo no ba body say akwara na mabontin o shawa no amoroto lotto no ma shawa no moto no ma no emi nyansa bi so o shedem kra okuma se me si nyansa bi no mo boa tenkwase asem mo asem sofo no wato nsuom amadom na yira opese amafo odro am nipa adwen attention ade ba ne so tinya ni okeke kan nyansa bi anim Prophet 99 say Sofu amwakon Attah wadom achede na ato nsuom opese ya dwen san ba wo so enti na wa ba be ka kuro ni akwala lotto no bo say lotto nso enye de be enye bone wo so dan na akotwa e bia ona na bi a wawu papa bi a wawu suani bi na so dan na akotwa wo ba obi kono abebo ne bese oma obese 100 million fa koye wa de ampa cho sister brother onya bi ma enti unya lotto number no na se wo kotwa enye bone na mesan so eba Prophet 99 eho we ne ri twato ba ko pei ene ye ri twato ne je ya sole mi bisa ne se anya bia osofo amwakon Attah wabu kumafofo animtia omwabu omanimtia ana se edei ana se wabu otumfo animtia ana mekɔ no na makwakoje nti se wabu nanimtia de ene spiritual aspect ewo animtia ho no so eye de because kumase de enim se otumfo ne sa nkonya ne sa ne mani bia ba na spiritual ne nyina de beka ho na odibu kumase emane nti mi bisa ne se eno so eho daddy well em say ono ana odada no ho okay because I say obi a we nyamedwuma che na wa ba share kom se nyankopon se agrada ekokom bosom na nyamekopon se ma se agrada ja bosom na osom no bedi nyame achi na agrada so bedi nyame achi na wagi sa no gwase we nyina achi no na da me so onyamedwuma na wo ye no unim o left and right ene dwuma na wo ye no wa se about say akwala keto pie wo kansati memu na opia ba maloto no manasefo no wa na odada ho enyemi na odada me community na say friend betran say about the spiritual hintasem no me chechere eti ne yawo kan nyina na ye ntro okay odazie ana we nya de a obi ba kwedi echi say saa de ne me fa ka ko hwe saa akwala akona owo kumase no ana say amafo befu ka bawo wa so live them say software akwala akona o chere ye na chiri kwan na yenkwoji luto no mane bi da bi I hope say amakwata ye kan akenkan na aturo a wo ya de chen me so eden ade say fufuo kwa ye wona ade chi su kwa fa no fufuku sa kwa udi kwa na wo so daipa enti ade enti na akodi a won ti me so dai na da me say wa dwene enye adwuma sabi enye adwuma oh da bi edi ba bia na sabi ne me fa nto prophet we de sabi oh prophet listen say adwene enye adwuma say wagime de na say adwene enye adwuma listen hwe ameka sabi kiro obi ti say mesa uta benaje na sare no mu sei no onso ma ye adwuma na che o me mpemfo thank you enna me say ma ye adwuma na che na awo Kristo mu na Kristo etumu mu no ifonso de ni pe biatime fonso yeah but omo ma bonti be kan nsem bi say I say hu ni mfaso bi sa thank you edu be ka sa na e be di watem okay nti ono ana ope yes ni jimi na sabi wo ka sa okay because me na tena na ka me afasa na me a be si so a me ba no ye ni me say ka etu ka sa nsem we okay na ka mu a mo ye dwuma for more than 20 years more than 30 years no mutika che mo se ka mo na mo tien ka say hey krachi adwuma na mo be fata musu se mo fi se nyame afre mo nja adwuma na mo ya na mo ko tra ba bi mo ja sa se hu no thank you na se wo ye adwuma no anya musika nyina wie asi wo fie ato wo ka o memese kwati okom kwa edi wo mo na wa so dem nyina air condition atwa ho ahia na wo ka sa mo asem we ya na me betra wo na se e beti o preacher na se na me kisa na se ka me so mejimi okay anya se me attack se me di na temu but we ka ho a premier no ni a wa ba yusu sa word bi so wo ba kotena ne na ase de nka why de be wajimi nka mejimi okay sabi okay me ka se bi ka mejimi okay nka wajimi ada me ka se mejimi so amamika okay ano se ka se bi wo okay sister you study you Matthias here prophet 19 o se agrada nyakopon se okosom bosom and there's what's about want to say nyankopon se
ya wa kwale bi a owo asatememu a motia mako se 45 o se den a o de ye adwuma o hye na wo lotu number can you imagine you can't think far Prophet 99 my azana di baby anase azana say apema mo fi system no mo na yan ye ba pese di ne kura no ye pagye Yakobɔ di na enunya ba nyamisom ho because a Christopher ye gu when must too much yama mostly for kwa e komonim e chen ye Christopher e di ye oh seriously sorry there bomb pines no hia adokoro ye said okremwa o me ma per 1000 Ghana pa kwa ye dwuma ko nya o so da 4x4 mo V8 mu nyame Yakobɔ ho nyina mobo amen prophet I said Prophet 99 I said wa jojo kakra like na rewo o se binim kura members ti wo na se 1000 Ghana kura no munya mu da V8 mu nche se ntro a mo pen krofo ma ba mo na nsem a ennim na mo kan akire Ghana fo na mutum futuro egu ebinim ni afi ekọ awieye yenya Prophet 99 e wa ha de ansa na obesore no mema na ede nanum asem atodwa afi kọ na wie nsem bebre na ya esisi nti eja efa bibi entu eja eman ansa na wagya ye ho ne nyina ne se ne power wi ase a obehwe ahweyi eke asa because afi ne kwa wiye no otamfo no aba nanum Africa believe do baby afi ne kwa wiye a na ye fie maefo o ma ba manum o pe moja no abosonsonfo so nyina so ahia ne o mo hia fi ne panche because afi ne kwa wiye no obeso ye ne sacrifice the sacrifice ne afi no eso ye ne niama o pe moja ade akoye na ade kwasia wakwaji usika dura me moja na ba betwa so ukofuru ka na wa mompa ya o chana team na okọ okrechi ba me na te na this time na wo fe no e be ba ma na bros because menya nyi kra e be menyi ye na bi unyi kra na em fe no unyi oh me se we onya ho hwe o okay how the for next week oba ho show no a o say we man dress yi oh masa me se man dress yi okay eti mesre etie for say Ufuka na okomika dova ni komika tias dova pacho afiaso kono boko mesre papa de mamu se afi no akakakra bi na afi no ya room eti no wa bia obi a otie ni bia no fa ho hwerade sei upia ho machin abompae for manyina hwerade nsa se ne be ya ifo mo ne bi fia bontie den emembo ewra abusu nyame ka mu nyina mu ho intasem bi ani ho intasem e wo nyina se ma opaibo munya din ewo Kristo mu na Kristo ndi wani mu kan na wo di Kristo achi sa na tie ba wo di Kristo ni mu kan a abrabo no beka achiri ma Yakobɔ ndi wani mu kan na wo di achiri mra 0249 05 there be my concern say sa no WhatsApp number no aye zigidi ne na fort aba ho a oh okay eti we am secret number ko we can me friend to dwa sa e dey patch of fatu jama na tie fo bi sa e na WhatsApp number okay 0550 another 50 biom 10 86 if you screen so when I am secret number okay but o nya on qualifier number we men frɛ me kan sem bi ani kwa mu qualifier number we men frɛ ya me hira mo ahwefo a mo hwɛ ya me kam nya mo ho cameraman ni editor ya me hira mo cameraman ntini kwa ne kumi Prophet 99 cameraman obedi ni birthday 24 for his cat no ya mo no mo no oh okay prophet yate Prophet 99 ene minya no fia me papa me fani India gro me twetwe mu ntwo ne mu odin papa die me se ne me pa one ho ne se asem no kure no onfa ehintan de bia oka ekire e ma yehu no kura ekoso ewo Kristo sumene papa ba ha mesua enima bebre o se abrochire ena konfa no chi ekopie ya nke yesuso ne so nke yesuso asanteman so eso nka by this time kran konfa no chi nka wo se na sem e wo bible man ka ye kenkan ne ho ense ne papa wo me esua ade bebre e wo ha de bia masema me kan se entina ho ema baifuo enku baifuo eku obesachira no akọ ha bia dade na oku na wo nsache na wudi sabi ensemfun e wo oman Ghana ha enti entina ho ema baifuo enku ma Kristo som enye mu odin na o konso anu apɛ asafo anu kure e wo menye baabia kekese ne ye papa e kan nyame onye okese onye ofri adomu enko adomu eye mu a modoba ba kopɛ na natiri enne megigida
medwom a me ne papa etwetwe nkomo no da se na ye san be share e wo Attention TV so mo subscribe na mo share na mo like e my makram